Tukuylla huyashka masiwkuna imashinalla takana hupankichik ari kay puka wayku maypilla tayta obispo wañukta pampashkapan chaypimi tuparishpa kapanchik masi Blanquita Chancusuta imashinalla kapanki masiku ali rikurishka kapay. Yupaychani tukuykunawanllata ari kaykupi tuparipashkanchik kay Monseñor Proañopak paypa kutin hatarimuy o rikchariy nishka kimsa chunka chusku watata paktahuypimi golpikukunata tandaripashkanchik payta napayta chayachinkapak paypa yuyaykunata yuyarinkapak. Shinapacha masi Blanquitaka tayta Proañota riqsiparkankichu yuyaripankichu imakutalla payka yachachishpa sakipashkata. Ari tayta Proañota riqsirkani ñukapish Ecuador runariman ña chayashpa chaymanta masikuna Tungurawa masikuna, Cañar masikuna shina ña Ecuador runarita adunakushkajipa nikarin Chimborazopi kashpa mejor visitacionchik tayta Proañota paywan rimarinkapak shina waki yuyarishkakunata ranimanta shina rimanakunkapak nishpa chaypi riqsirkani Monseñor Proañota. Shinallata kimirirkanimi paywan parlankapak y ashtawanka ñukapish ña pushak tukurkani Ecuador runario ukhupi chayka yanapay warmikunapak tandanakuytami shinakrinchik nishpami kimirirkani chayka ashiksha ima nishpata warmikunaka tandanakuwan rinkichik nikpi bueno ñukanchik rimanata munanchik warmikunapish yuyayta charinchikmi pero na munanchikchu warmikunaka yanunapi apurado kashpaka na atencionta churankachu munanchik paykuna parlachu paykuna rimachu entonces chaymanta yanapay nirkanchik mikunawan shina chaypi sakirinkapak Chimborazo Santa Cruz nishka shina llackta shina centrota charin chaypi ari nishpa yanaparka Monseñor Proaño. Entonces chayjipa riqsirkanchik shina allpakunamanta luchashpa purikushpa ña jipaman riqsirkanchik ña kutin preso ima rishkata yacharkanchik Monseñor Proaño shina kay teología de la liberación ñampi ña kallarishkamanta nachu entonces shina luchawan kashkapimi riqsiparkani Monseñor Proañota. Ari shinapacha ari waki masiwkuna na yachapan imata kan teología de liberación nishkaka. Ña shina nishun tayta kurakuna iglesiapi tiyan shukunaka hacendero shina yuyaykunata charin Diospa shimita rimashpapish pero hacendero yuyaywan y kutin kay teología de la liberación nishkaka kutin masikuna shinallata iglesiamanta tayta kurakuna madrikuna shina ña kutin paykunaka wakcha pobrekunawan tandanakushpa pobrekunata yanapan derechokunamanta luchapi yanapashka kan y Diospa shimika chay libre kachun ama explotashka kachun nishka shimita paykuna uyachin chaytami teología de la liberación nishka kan. Shina kashpaka tayta Proañoka kay ñanta katishpa shinchita llankaytachu rikupashkanki Blanquita. Ari kay ñanta katishpa pay quizás único sacerdote único obispo Chimborazopika chay iglesiapak hacienda kashkata payka partishpa sakirka entregashpa sakirka runakunaman entonces chay ejemplo tiyan payka y chaymanta yanapashka kan luchapi y tandanakuyta shinchiyachinkapak shinallata runakuna propio shimi propio yuyayta uyachinkichik nishpa yanapay kallarishka kan.
Ari tayta pro año mandachu kay mama llaqta Ecuadorpi runakunapa hatarishpa samupashka. Bueno, imaginani son Monseñor Proñopa yanapaywan imaginani son hatun tananajuita rurarirka kasharipika kay Ecuadornarita kayachispa nachu. Chaywan ñanta paskashpamusqakuna kan. Ari sinapacha tayta pro año yachachishka runakunata hatarisinamanta chayka astawan sinchiyarishpachu katimupashka Blanquita. Ña qhipamanqa ña wawakuynta chayra wacharishka kashpaka chayra wacharishka kashpa nachu siempre pipas yanapachumusurin ña qhipaman ña puri yachakushkaka ña ñukanchikllata puri kallarinchik ña wiñarishpaka shinami kashka Ecuadornari ña wiñarinkaman paykunapa yanapaywan kallarishkanchik ña wiñarishka qhipaka ña Ecuadornari ñanta hapimushka Shina kashpaka nakunganchichu Monseñor yanapashkataka. Shinapacha tayta pro año tarpushpa sakishka chayka shuk muyushina kay ñukanchik mama llaqta Ecuadorpika ñawpaman katijupan. Chaytami yuyayta munanchik astawan sapiyashpa katichun ña imashina sapiyashpa katichun mirarichun qhipaman tawkakuna tawka monseñorkuna tiyachun ñukanchik runapipas qarikunapi warmikunapi kikin simita uyachinga. Ñukanchik runa kawsaypi yachaypi yuyaypika tayta pro año na wañushkachu kapan? Sinaninchik Aha. na wañushka kan cada uno paypa ñanta katishpa shinchiyachishka katishpaka na wañuchinchik pero paypa ñan paypa rimayta na wiñachishpaka wañuchishpa katirinka chaymantami ninchik kashta watan tananajushpaka astawan muyu tigrashpa ali kanman astawan mirarishpa katinkapak nachu. Ari puchukankapa Blanquita ima yuyaytata karapankiman ñukanchikpa runa tananakuy runakunapa shimi runakunapa churakuy runakunapa allpa mamata huyay runakunapa tukuy ima kashka ama chinkaripachun chaymanta nishpaka imakuta nipan iman tayta obispo pro añopa yuyaywan nishpaka. No, tayta obispo pro añopa yuyayka kashkami muyu ña kay muyuta tarpushpa cosecha ali cosechata charirata munashpaka tananakuywanllami usharin shuklla shina kashpa mashina nishun kayman chayman chawchurishka kashpaka mana tanto ñukanchikpa ushaytaka shinchiyachiyta purinkachu nishpa chayka ninchikmi payta kuyashpa payta yuyarishpaka tananakuypi qarikuna warmikuna tananakuyta mirachishpa paypa ñanta katishpa yuyay astawan achiklla purinakushpami mirachishpallami ña paytaka yuyarinchik yuyanakushpa. Achkata yupay chapani Blanquita kutin shukta punllawkunapipas kashallata rimaripankapa. Ya, pagillata. Ari chayshinapacha masi Blanquita chankusuwan rimarishpa kanawpashkanchik runa tananakuykunata imashina payka yanapashpa ñawpa watakunamanta shamushka kapan ari imashikunatapish yupay chapanchik imashinalla kaypi rikushpa kati upashkamanta kutin shukta punllawkunapi tuparipashun.